Siphinde sibonge Ngwane ukuthola lithuba ekuhlala phansi sibe kanye kanye etinshumayelweni tesintu lokuvusela kona lamuhla nguye Lethumusa Mukelwe Simelane. Ngihamba naye enhlakanipho Shisa Live Inzimanze. Khumbula ke Ngwane ukuthi vele sekunjalo eMaswati ke athume ngebunye, athume ngenhlonipho, ayati eMaswati ukuthi la sikhona khona kuthiwa ayibukelwa. Sicela kuthatha lithuba ke Ngwane sibonge ikakhulukati kunaba labasente sababahle njengoba usibona nje. Akhona ke eMaswati lento umhlaba umsebenzi lomuhle latinte lapha kumathapha bathi nguvunula unothe, bathi ngunotha Ngwane. Ngoba ubona nje naku kubhaliwe la notha Ngwane balapha kumathapha lemihelwane nje le njengoba uyibona imihle inothotela inje yakhiwa mibo bayakha kusukela phansi bate bayoyiphetha ngokwehlukahlukana kwayo. Nabo ke Ngwane siyakhuthata ukuthi ungayi khashane uyofuna umhelwane kanzi ungawuthola la kumathapha. Sukuma ayikho into lemnanzi ukuthi uvunule into loyithandzako. Laba kahle ngayo ngako ke bakavunula unothe ukuthi uyakhona kutana lofisa wena ukuthi bakwentele kona bakwentele. Ngiko nethi inkampani bayatentela, ahulumende bayamentela, nesive bayasentela. Kepha ke khona la siya khona la sitawuke sithathe khona lithuba lekuhlala phansi sesike sichaze ngale mihelwane. Sichaze utokwati Ngwane ukuthi lesilwane lesi kulomhelwane simele ini lisithine singeMaswati. Lo mhelwane nase unesithombe sakho la sekusho ukuthini? Ngoba ngeke nje uzumane uthathe umhelwane bese uthi wena hawu ngicela mina ningimane ningifakele isithombe sami la. Akwentiwa kusinhlonipho. Siyawukhaza ke ukuthi lesilwane lesi njengoba ngisivunulile nje likhona lelinye lelapha leline libhubesi. Siyawukhaza futhi ukuthi lesilwane lesi nawuvunulile simele ini emvunulweni yakho nawuliswati. Nasi sithathe hlukanisa lesilwane lehleti imbili ukuthi indlovu nelibhubesi kusho ukuthini kulomhelwane wethu. Bakavunula unotheke banayo yonke ihlobo lwemvunulo Ngwane. Awubuka nje nomhelwane nangu ukuthi muhle kwana nangu akusekuhle nje umntwana lo seprimary nangu uyenela la uyanotfotela kuhle. Banalo onke lohleti inhlobo temihelwane. Nawe ngabe uyayidzinga uyafisa lokuba nemihelwane wakho nawe. Tikhona tinombolo tabo ungabatsinza. Nathi futhi ungasithinta sikulayele ukuthi bangakuphi. Lamuhla ke Ngwane ngicela ukuthi sihlale phansi nawe sibuke nasi sihloko lesinsinza bejats. Sisho ngani ukuthi lesihloko salamuhla siyinsinza bejats? Sisho ngalo ukuthi lesihloko salamuhla sithinza kujula kwetini. Khumbula Ngwane sisemantenga sisemntini weSiswati. Kunenzawo yekudlela la kuyadliwa kudla kwala udla uthi ungadla kona ekhaya na ufika ubatshele ukuthi ngesuthi ubatshele ukuthi ningadli nani ngicela kunifaka emotweni sihambe siyokudla lemantenga
bayapheka labantu bale bapheka uze ufise kubona lo chef lo ngiyena lo hamba phambili la ekuphekeni ukuthi ngibani kumnanzi lokudla kwala angeke nje uze udle nje ukuluma lwimi la nangabe usilumbi la uyakhona kudla usebenzisa labo fork and knife kanti thina lesingemaswati ayitolo siyathi si-fork nayi i-knife nayi yi-fork le knife yangena la ise-knife yaba la ku-fork la bekuhamba ke bona bayathi kusibana labo fork and knife bayathi futhi ukuthi kacha kubanjwa njani nibamba njani hlakanipho ingakuphi ifork ngasekudla umukhwa ungala ngasenxele shothi uthi unemanga wena nawe awufana nami awuyathi ifork and knife le ndlela bangiyo ngathi bathi man awubuyele ingathi ngala ifork ngala man nemanga umukhwa uba ngesekudla bese le fork iba ngesenxele uthi fork uthi knife fork ngesenxele knife ngala ngesekudla uyakhona ke lapho kudla kanti sine singemaswati sithi fork knife kusematinyeni uyakhona kuchubeka uyayibamba namuhla ke ngwane asihlale phansi sibuke sihloko lesimnanzi ake sesingene senabe esihlokweni lesithi kwenza yini kwenza ngubani lo wenzako wenza kuphi enzele ini yini imithetho lehambelana nekwenza nakuthiwa umuntu wenzile kusho ukuthi ngesilumbi yi-candidate ngesilumbi kusho ukuthi unreachable out of reach leni wenzile niko ngale esilumbini basheshe babona ukuthi sandla sangesenxele emnweni wesibili lapho khona kunemthambo lohamba ungagwegwi uqonze enhlitiyweni matters of the heart merit kwenza lokho ngicela kwenza namuhla kukwehlukanisa kabili uTokufa dinyente etinye tingoni lengeke ngitibale ekwenzeni kanzi tiyangena ingani nemuntu lothwasile wayiphuza wayiphalaza wenzile kusho ukuthini kusho ukuthi sekunemithetho lahamba ngayo lo muntu loyo ngoba kwenza kusho kuyawulanza imithetho thide ingani nemfana lo tawusuka ekhaya kubo ahambe ayawukhonta enzaweni thide phansi esikhulu thide kwenza lokho leni ngoba kusho ukuthi lowo mfana loyo sotawuphila ngemithetho yaleso sikhulu ingani nemuntu wesifazane lo tawuthandzana nemuntu wesilisa bavumelane ukuthi ibudlelwane babonyalo sebayabuqhubekisa baqhubekisela phambili asuke lo wesilisa ahambe ayomcela lo wesifazane athi angaqedza kumcela amthathe amteke balobole bagidze umthimba kwenza lokho kukhona lokunye kwenza lesingakunanga hlakanipho kwenza lokho uyangiva mse yini le ngile ngisakule kuthiwa yini lokho ngusimohlwana wenzile ngithethe kuwe nje lo wenzile ungumfati umfati akenti insandvo yakhe umfati wenta insandvo yasemtini umfati uyahlonipha
umfati akavuki afune kwenta lokufiswa nguye wenta lokufiswa emtini kwenza lo ngusimohlwana simohlwana ke uhlukene kabili ukhona simohlwana lo njenga nawo lo sho ukuthi wenzile kulokwenza kwakhe sewendlulile esigabeni sekuba ngumakoti sengumfati umfaati kube khona simohlwana loba neliqhuzu ngengendo kusho ukuthi kwenza kwakhe sekuveta isigaba kuba neliqhuzu lokhu kuba kukhulu lokhu lo wanhlakanipha nje lona lenguphethela makoti lo ngumakoti usakotita usetha ungena kunangu lotaba nelibhola lelikhulu la lesho ukuthi sengumfaati lo munye ukhanza lelibhola lilincane kepha lehlukile musimohlwana loyo labo simohlwana nje labalengi babambile laba lababili bafanana labo bosimohlwana bamakoti ngobe siyakotita thine etinshubayeleni tesintu bakhona labathi ngcono kunathi sine umsebenzi wethu kubadamako sibange umsindo batha usukuma labathi ngcono bese bayikhulumisa indzaba inhlakanipho kuyakhuluma lo asenguya le ngakho ngusimohlwana lo kusuka lijaha lisoma intfombi lithola ukuthi le ntombi leyisomako lena ngumshangacembe akusile ntombi lothi na uyisoma ifune ukukunikeza inombolo ngalelo langa ayiva lutho bekude ke inombolo ngaleto tikhathi leto kepha bethi khona intombi labethi tsakatsakana ngaleto tikhathi le ntombi lena aluyi lolibuyako liyaphokophela leli jaha leli solo liyayibika lendzaba yakhe liyalandzelela leli jaha leli uyaphela umnyaka wecala uyaphela umnyaka wesibili uyaphela umnyaka wesithathu ngichaza umlando walokho kwenza lokhu kuhlakanipha ngusimohlwana lithi leli jaha naselifike lapho khona selivangaza ukuthi selifuna kuphosa lithawula iyasuka le ntombi iyale leli jaha lihlala litholakala khona isikhathi lesinyenti kukangwane ngayifika le ntombi ikhanza leli jaha alikho khumbula ke ukuthi intombi yangena emalawini uyeva nhlakanipho intombi lemiselibele yangena emalawini kepha intombi leseyitele nale yaphunyelwa siso ayingene emalawini ufuna ube nesifundo lapho inendo lekufuna singawuyifundisile lapho iyafika le ntombi lemalawini itolo ke intombi nayitogana lijaha beyifike ishiye lutho tsite lolungumlando lolitshengisa sivumelane sayo le ntombi ngale nkulumo yaleli jaha iyakhumula ke le ntombi iyakuphatha lo ifike yabika ngicela sibani banyana bathi akekho lo muthe umthumile lo mdzala eveni lekathi abona thina silele umthumile isile ntombi ngoba ngisuka khashane ngicela ukukushiya lokho uyeva yini inhlakanipho ngifundisa wena ngoba nyana senihamba niyobutheka nje ningathi uthi nibuthekela ini senihamba niyobutheka nyana ngekuthi nifuna ukugqwalisa tikhundlateni emisebentini senihamba niyobutheka nyana ngekuthi nifuna kwenta lizinga etikolweni la nifunza khona
Kuyasetshentelwa lo ngihlakani. Njengoba nyalo nje ula. Labanye balela bakhona khona kubomagida ibhekanweni la. Kusebentela nako. Kuyasetshentelwa lokho. Live leli kuyahlonishwa lokho. Ngifundisa ngako. Isilentombi ngicela ukukushiya lokho. Luphawu. Lengikhombisa ngalo kuye lengakamtholi ukuthi ngitsini. Liyathatha ke lelija. Liyabuya lelijala belithunyiwe lihamba liyengwenyameni liyawubika. Inkosi Sobhuza wesibili. Bekonga 1921. Yakhotsaba ngeminyaka wa1982. Lejali yaliyobika kuyo inkosi Sobhuza wesibili. Umlando waloko ngihlakanipho uqala enkosini Sobhuza wesibili. Ngaphambi kwenkosi Sobhuza kuBhunu ebuthweni lengulube bekungekho lokho. Lokho kuqala esikhatsini senkosi Sobhuza wesibili. Lejali lihamba liyawubika njengokuthunya kwalo. Laliqedza kubika selihledi. Liyasuka lenye lijala labe likhona la eMalawini. Lithi hey kufika intombi la. Yafike yakhumula lokho. Enzanyeni. Yathi angikugabise kona nangikubona. Yathi wena uyamanti umuntu labe usolo umlandzela umsoma uqela luthando kuye. Lokhu sifakazelo sekokuthi sewuvumile ukuganile. Lokhu sifakazelo sekokuthi sewulungele kuya ukwenza kuwe kwenza. Usithi ngibokugabisa lokho. Kube senzanyeni yakho. Nembala. Inkosi Sobhuza iyabukela. Iyabuka ukuthi ngabe kwentekani. Ihlati yodwana. Njengalowa hlakanipha silele thine ebusuku. Uyalibona lelijaha lelinye lita naloku lifike liyakubeka la ensanyeni walo jaha. Awuso. Ithi inkosi Sobhuza akusekuhle. Maye kuyathandzeka. Sale lokhu ke wonke umuntu lokufunako. Akufungele. Akubuthekele lokho. Enhlakanipho. Kuyasetshentelwa lokho. Musimohlwana. Awuthengi esitolo. Uyabutheka. Uhlehle. Kubonakala ukuthi uphumela wonke kene. Kufika isikhathi ukhuphukele endundumeni. Ufungiswe ufungele lokho. Ngicela khumbuta abonzanga yakho nhlakanipho nalaba ngemva kwakho. Lokhu kuna ukufungela kufanele ukuthi uyabhabhadiswa. Angeke ufungele lokhu bese kusasa sengikhanze sewenda into leliphambene nalokho. Wenze ku? Wenzeka bani? Angeke ufungele lokhu bese kusasa sengikhanza wena sewenda into noma ngabe lento awuvumelani nayo uyeva vele kusilenge ekhathi ekujuleni kwenhlitiyo yakho uvumelana nabo laba labakhuluma into lephambene nalokho kepha ngalokho wenzile wakamva makoti abangumsindo emntini ekhakhakha wakamva makoti agceka bomake etala nababetala wakamva makoti asukuma athi namhla ngipheki siniwe mne kupheka la ngiyangichaphatha ni yile levimba makoti kuthi angakwenti lokho indandatho wenzile yini indandatho yamakoti siphandla siba la esandleni ngesekudla siphandla sembudi sisho kuthini sisho ukuthi ufake indandatho makoti sho kuthini sho simakoti wenzile kwenza lokho
ngalesikhathi umfana asukuma aya esikhulini ayocela indzawo yokukhonta akhonte leyo mfana loyo kuleso sikhulu uyenza ngoba seyawubitwa khona seyawumenyetwa khona nakunemsebenzi la emphakathini la emangweni ubitwa khona wenzile ngalesikhathi umuntu wesifazane asuka ekhaya kubo athanzana nelijaha limethula kuba kubo limcela emva kwaloko limfaka esibayeni agidza umtsimba alotsholwa agidze kwenza lokho nawenzile uphila ngemithetho yasekhakhakho nawenzile awuphaphi awuphikisi kwasekhakhakho nawenzile ngiveni kahle maswala nakukhona longavumelani nako kwasekhakhakho usebentisa indlela leqotho yekukhuluma nabo yekubabonisa basekhakhakho usingenzile la ngumfati khumbulani Pilato labeka lijaji lelikhulu ingani Pilato ubeka lijaji lelikhulu labelesatshwa lihlonishwa kepha kwathi nakufika Jesu embi kwakhe wacela indishi yemanti wageza tandla wathi angiliboni mina eliqala kuye ngasiphi isizathu yePilato ngesizathu lesithi Pilato wabuta kumkakhe wathi uthini ngalo wathi umkakhe nakamluleka wathi alikho liqala laloya lekusho kuthini lekusho lo enzile akalikhulumi lide inkulumo le ngamthatha umntwana ebantu ede atokwenza ekhaya kini bese nakakhuluma anibonisa nibasemtini nive ngazuthi kuthi into lesingayiva kuloya kwevakala kumfati waPilato lokukhanza wena kulide la khulumako ngenteka ngilona liqiniso lelitanisida kusasa lokwenza kwakhe kusho ukuthi kunetinto lete kutawutiveta le mhlawumbe na ungathathela phansi ngitawulimala kwenza emandvweni yenhlakanipho kuyabeketela siyabeketela utababona nyalo batawe bashuqale lusekwane sisenqwaleni akusimnanzi akukho mnanzi kunanya lo lengekhathi enhlambelweni akukho mnanzi kubo bonke labala ngekhathi leni mina ngimisebenzi labe bangayende bayiyekele yonke bathi senzile sisemendweni njengoba ngenzile ngisemendweni ayibonakala lendandatho yami ayingabi senzanyeni kuphela iyasetshenteli indandatho ngicela ukukhuthata ngikhuthate nakunaba bontsanga yakho nhlakanipho umendwe yasetshentela yahlehlelwa Simohlwane awuthi ungathola yena nje uhlala ekhaya yahlehlelwa Simohlwane ufuna lijale litawuphuma luwonke Simohlwane ufuna umntwana lengitawusina ngimthumile ngithi akahamba ukwenza kangwane ngimkhuthate ukuthi Simohlwane uyasetshentelwa mfana awugabi nje njanyeni ngoba kuyifashini lokho yenhlakanipho ngeke ugabe nangabe ugqoke libhuluku naSimohlwane lenzanyeni yakho ugqoke libhuluku akuhambelani nangabe ugqoke libhuluku unaSimohlwane ugoqa esandleni sakho sangesekudla eva inhlakanipho la tangicolele majala amatsala ngikhuluma ngana sihloko sekwenza abanye sekufuna ngisale ngifuza uyabona uba la Simohlwane la esandleni sakho sangesekudla na ugqoke libhuluku kusho kuthini sho singihamba ngigqoke libhuluku nje kunemvunulo yami ngoba kunemajobo la ngihamba nawo khona la ngiyakhona
konke ngiyemtsimbeni noma ngiyakangwane lokhu enhlakanipho lokhu akubi senzanyeni yakho nangabe ekhaya kushoniwe angeke kube khona lokho ekhaya nakushoniwe uyakususa lokho inzamo yakho ayibi nalutho kusho kuthini utilile yenhlakanipho ngeke lokhu ugabe enzanyeni yakho bese uyahamba uyovakashela girlfriend wakho live leli kuyahlonishwa lo angeke kube naloko enzanyeni yakho yenhlakanipho bese ngikukhanza uhamba nasisi lo mdzala khashane kunawo uthi ngigirlfriend wakho siyahlonipha lo live liyengcayelwa ngiyoko angeke kube lokho enzanyeni yakho yenhlakanipho wena sewusukele nje gogo uthi ngigirlfriend wakho thandzana nemfana enhlakanipho uthi wena vele wataleka kabi uyadati lengekhathi ukuthi umuntu wesifazane akusho singiyabagceka labo bantu labo shumayele desindivadikho kuloko kepha ngibekisela wena nje inhlakanipho ukuthi angeke kube naloku bese ngikhanza wena sowugijimisa abafana uthandzana nabo ugabe lokho kuyahlonishwa lokho live leli ngiko lokho enhlakanipho nokuhloniphe kahle lokho uyangiva nenhlakanipho lokho nokuhloniphe kahle lokho kutakwantela timanga asengikufundzise ngwakho losimohlana lo lenguphethe losimohlana lo enhlakanipho ngalelanga leyo uthi awugaba la enzanyeni ekhaya sowulungiselela kuthatha uyangiva yini lungisela kuthatha ekhaya uthi awugaba losimohlana utsabuke haze wonke phansi uyeva phansi bita le ntombazane lothandzana nayo umbuto ukuthi sibangakhi ku yini lo ngifihlele yona mina lengayadi ngawe kude liphutha lo talikhanza kuloko lokhu kwatsabuka lokhu inhlakanipho lokhu akumani kutsabuke lokhu nakutsabukile inkulumo hamba wethi funa hamba uyofuna lo muntu ophila naye nakunamake ekhaya somthethe ngumfati wakho lokhu nakutsabuka lokhu ngangene ngenabe lokhu nje kutsabuke lokhu kunamake ekhaya wenzile tsabuka nawo khaza phansi ngabuthi lapha phansi lapho bese uthatha ubeka lapho hamba uyisitolo uthenga lo mnyesi mohlwana inkulumo yini live leli yini le kwenza lokho yini le kuma endundumeni lokho ufunga ngicela ukuthathe kokuthi ethi Nshumayeleni Desindu lokhu nangabe ukufungele wakha sinqumo longayusishintsha ngakufungeli lokho kanzi usengakathi usufunani ngakufuni futhi lokho kanzi wawathi usuyapi ngakufungeli lokho kanzi akwabhadli la nhloko bhadla vuthwa khula ngoba lokho kudzinga njalo likhulile lokho ufuna njalo livala la livulela lokho kudzinga jaha lelatiko ukuthi yini bujaha banengi bantu namhlanje bathi ngokuthi bangemajaha njengoba baningi nalabathi bitwa ngokuthi bona bangemadvodza yini indvodza utayithola kunakho nemehluko phakathi kwelijaha lendvodza nemehluko futhi emkhatsini welijaha ndvodza nelijaha njengoba kunemehluko phakathi kwendvodza nadedi nababe lo mehluko lo utawuthola kuphi ngakho kwenza lokho ngiko yenhlakanipho sine lesenzile dasikhanza silapha eMalawini samkhanza losimuhlwana lo ulandzanye insimu yakhe ayihlakulwa noma ngangibani ihlakulwa ngisi kudla kwakhe akuphekwa noma ngangibani kuphekwa ngithi timbahla takhe atilungisa tigceje noma ngangibani
igqitshwa ngithi nase kabinzile akusina mangangibani lotawamba yomfukamela ngithi noma sekamikiswa emgedzeni akusina mangangibani lotamikisa emgedzeni empheleketeni ngithi leni sifukeme leni sibafati ngiko utasibona nakuthiwa kuvunwa emabele nawuhloniphile lokhu nzimanzi dawuthi naso uthethe intombi seyingumfati uyangiva yini enhlakanini ngesikhathi sebuganu ukhipha leligqebesha umnike lokhu mina make wentela ini yemake ngifuna bakubone le ebuhleni nasehlane kokuthi wenze esilomeni wenze esibuthekeni wagana sibutheki so ukhanza lapho ke inhlakanipho make wakakho esikhundleni sokuthi kube neligqebesha la kunasimohlwane ngiko inhlakanipho le ndandatho le intombi lo soyikhethile ukuthi nayi ke yona lele ngidayithatha lele taba ngumkakho igaba indandatho leni wenzile ngesizathu lesini lesithi utakto okwenza kuwenza imanzi ngoba nawe wenze kuphi wenze khona kangwane uyawuva lo mini lo mehluko ukuthi uthini kwenza wena kuqala uthole lokho utawukhona ke ukuthi ngaloku soshangatisa kona ke nyalo uya kumuntu lothandzana naye akusiwonke umuntu lothandzana naye inhlakanipho lotamnika lokho akusiwonke umuntu wesifazane lothandzana naye lotamnika lokho akusiye wonke shosi yuluku uyabuka inhlakanipho bakhona labadeserve ukuthi ungamnika lokho ngoba uyabona ukuthi ikhonto lengiyibuka kunomuntu nangu khona nje lese ngidibonile uqale ubuke ngalamehlo ubuke ngale tento takhe lo muntu kungikhathi ufika lapho khona sotambuka ke kuloko intombi yakho nje nawunike lokho asaye ngayo emhlangeni inhlakanipho angeke kunike intombi yakho lokho emhlangeni lo yathi ukuthi idla ichapisi yabona labo sisi laba pa ngechapisi abona labo sisi laba thanze ama chips ema Doritos kancane usofuna ema Doritos yena ungafuta wona uyumnike lokho yabona labo sisi lo angakhulumi second angalifaka igama lesingisi. You know what I'm saying? I can't. It's not my type. Not me. Angeke kuloko. Yabana basisi labalabale ngesilumbi kuthiwa ba fragile. Kancane izwe yakhala ngilengise angeke lokho. La litsela kufa. La litsela kufa leli. Umuntu wesifazane lokhona kumela timo. Umuntu wesifazane lo deligama lelithi ngitsiniwe. Ngikhathela ngisakhanuki. Umuntu wesifazane lona longamlidi etintweni lo tilida yena. Ehlakanipho. Lo mnika lo. Ngilolo tsanza kucabangela wena. Angacabangeli yena. Akwente wena ube ipriority ngilo walokho. Deserve lokho. Ngalamanye amagama okushangatisa lokho enhlakanipho. Uhambe nje ukushangatisa noma nganguphi. Lokho ku special. This is a very special thing. You don't inhlakanipho angikhuluma isingisi sakho uve. This is very special. You don't give it to any lady. This is very special. The lady who's going to own this is a lady of your heart. She's unique. She's a diamond in a golded plate. She's a rose among thorns. She's the best of the best. She is the honey in the midst of sugar. Now. Ngiko lokho uyahlonipha lokho enhlakanipho lokho. Angeke nje uthi ungathandzana nentombi nesohamba uyihaka simohlwana. Abayade sekhaya kini soyihaka simohlwana wena.
le loku so uyile kuletha bhobo kade ayijika amathambo past amhlole davuma takutshela futhi ukuthi angabani uthi angagogolotela make noma utage bakini bakutshela futhi nebuthakathaka bakithi ukufuna uqaphele ini bakutshela futhi sinawakhalekhala etawunyathela yena ebaleni ulisimisa ngani likhalelo liyasimiswa likhaya lendlela inendlela ehlukile lisimiswa ngayo ngeke ukuchaze la bakutshela bavumelana nawo ukuthi lelikhaya linangabe uyalakha litawunyathela lo lazibani banyana kwaze kwathi angikubude lihlakanipho uthi ngibani lo ngiyena hamba phambili ayiwahleka yena lo lomhlekelako ke nasofuna kumthatha ungayi ngalokuhleka wakho ngoba not everything that glitters is gold ngento kanyalo uyahleka manje inkinga uhlekiswa yini uthi lo muntu omthanza kumthanza ngenhlitiyo indvodza ke lethanza umuntu wesifazane ngenhlitiyo ingodi ikhanzi lenga lapha pasesihlahla lapha itigungile leni indvodza sibili ledodzile ithanza ngengqondo iphampa ingadi ngenhlitiyo nayo ke ifundisekile. A real man in the outside world in real terms doesn't love with the heart. He loves with the mind, not the heart. The heart is for pumping blood and the mind is for loving. Because you don't put a woman in your heart, you put your woman in your mind. Uyeva inhlakanipho. Uhamba nami. Unami kanye kanye. Ngithe sihlonipha indla. Ngithe kuyini lo? Indandatho elive. Ngiko mkhuthatha umntwana wakho ukuthi akabe nako lokho akahamba ukuthatha lokho akubuthwe esigangeni lokho awukuthenga emarket lokho yasetshentela hamba ubutheka nginayo lekhaya fuza grade 2 wabutheka secrash nana uyadada ukuthi ungibani uyasathi isigaba sakhe uyangathi nami nangiqhamuka nje lapha egedeni uyangathi singingibani leni lokho kwekulesa iorder lokho ekhaya lokho futhi kusho sigaba lesinangabe mina ngibuthekile baba makabutheki sho simncane kunami kepha kusho sangimhloniphi uyathi sikhona indzawo la sitawufika khona mina ngihlale esitulweni lahlale phansi ukhona lapho khona mina ngihlala phansi lahlale esitulweni leni kunesigaba sakhe sithi ngibabe walakhaya sihlonipha yena bese kwani isigaba sami sithi mina ngibutheke ekuqala kunaye yena ubutheke emva kunami leni ngoba lokho le ndandatho lona inhlakanipho sukuthatha inhlonipho lomncane uyawuhlonipha lomdzala uyawuhlonipha lomncane yini lo simohlwana ke lo yindandatho le iyasetshentelwa yindandatho le inemithetho yakhona leni ngoba isho kwenza emandweni ke awendi lokuthandzako wenta umthetho wakhona emandweni futhi akusho ukuthi uhlala ovala umlomo nje liyavela ligama nje ngoba yasho nenkosi Sobhuza athi kwamthathela iphasi umfati ngoba khona ligama linye la ngalikhokha longakhaze singayicaqulula lenkinga leseni kuyo njengoba nesencwadzini lengcwele uyamkhumbula umfati waPilato wakhuluma ligama labalinye lelacatulula inkinga labese bakhukile beyiwakhungethe bangakhona ukuyicatulula wayicatulula lo maka indandatho asibakhuthade abantu babethu majaha ayiqale kithi sihambe siyokwenza sendlule sibakhuthade abantu babethu akusho ukuthi nangabe sowenzile ingqondo seyivalekile ayikavaleki umehluko nje ukuthi nasewenzile uyathi ukuthi siqhuba inhlonipho phambili nakukhona lengubonako lengavumelani nako noma lengibona ukuthi asiboni ngasolinye kuko ngifuna indlela yekuhlonipha yekuveta lokho le ndandatho le enhlakanipho ayisho ukuthi sewusilima uyeva musa this doesn't mean you are a fool this doesn't mean you are a lunatic
This is a sign of respect in the Swazi context. This is a sign to show that you are married. You don't marry to divorce, but you marry once. If you are not ready for marriage, don't marry. Because in marriage, there is no room for divorce. When you get married, you marry for the right purpose and you marry for the right reason. If you decide on your own terms and you make the decision to get married, it means you have made the right decision to get married. And if you have made the right decision to get married, there is no room for divorce. Why did you get married when you have room to divorce? Why are you getting married in the first place? Because you marry because you are sure that you are now right for the right reason. You marry actually. There is no room for divorce. Musmohlwana usho ini, usho live. Musmohlwana usho ini, usho continuity, respect and culture. Ngiyabonga. Sitha usikhaya siye samuhle siye